kako se obračunava. Znači, jednostavno se obračunava tako da se to podijeli se sa 250 se po 250 se po 250 jeftine i 250 ove skuplje, a po 100 skup do 500 i po 150 ove manje i 150 više preko 500. Znači 300 će ući u kategoriju iznad 500 kilova sati, a 500, znači do 500 svakako ovo 2 puta 250 daju 200. I tako svaki odnos, znači potrošnje između manje i veće, ako je odnos 40, 60, 30, 20, 30, 70, svaki odnos se preračunava po toj formuli. Svaki uživa, ima 24 dana, 10 drama posjeduje. A drama litra koji odnos? Drama litra imaš 100 grama. A koliko jedna drama ima? Molim? Jedna drama? Jedna drama ti ima 24 sata. Kakvi sad sati, litre, ništa ne razumijem. Znači, imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre, kako ne možeš da razumeš.